Watinda ata mwenda musesi wa Mutongo TV Ngwatanio ya mukambane na ukethia na notho chandhina wa kilungu kicha keli cha uya ne uya valani kuatia mutaalamu va studio toka nena nesia maundu ma Viasala nye nita wa Steven Mwema nena utho cha na muthanyani wa mundi pena mundu sita partnership kana ende ethandu wanda kubingwa Viasala weweka nuka kwakwata na mundu ngine kenda ende usethia ni mwakwa ni ama uitu ni mwakwa ni ama wonzu ni mwanda se Viasala imwe kote ndo mana Viasala uitwa partnership kana Ngwatanio tutona ku register ata nanye nina mutaalamu va studio nika naende twende nonena ni maundu ma Viasala ni muviano ndo akukaingi. Asante ngi wana Steve ndo ndoja katika studio science ya Mutongo TV na nina ukaika na twende na utethia musiaise witu na twende na mubundisia muno kuhusu Viasala. Asante. Nenda umulindikanye kila mutho. Ndo kama ndabaziana kapata. Nikenda kwa manana kubayanza aiko yesu ama na yao. Mazito ni Samuel Mutuko. Na ni tusoma yulwa Viasala omunthi. Yu tutambete ku register. Kwa tutungo itina baini to manai. I partnership ino sio kangata na sio ni chao. Partnership ana ndweli mena ideas ibana nite. Okay. Membe to mai kuno maundu imwe na makono mundu tino twambisio Viasala imwe. Partnership sio ma kundu kibathukanyo. Either kundu mwa soma imwe kana kundu mwa yaiwo imwe kana mundu ukiye withia wina maundu mwe kama bwana nite no longi na ende mukacha nundu niona tutona kwika kindu ki no tukwatane na partnership yuka ila withia tia mundu mwende tona kana ndena mbesa mwenda muthie mwatungia ne abinya bandu bamwe nikenda kila mukwenda kwika withia ni chaumula kikiseo munangango be wondu witona kukika wiweka mwani te witha mweme ana serikali asia mwikapeta ndo miana partnership no mweke me partnership ya kikundi cha ndo ingi na lakini muno partnership yembe ya ndo heli ndo ndo mabikia kulika maya ingi bandu bamwe masumbwana mawendi mando nikibathukanyo na enonete partnership bingi ibaluka ndo wethia yana mawendi make na mawendi make na akiona mawendi make na maikevwa na onde lakini yumu akwata na mweli kana muno mwaimu enda imu atatu wethi aba uni mutono kuna kindu kisiona kindu kitono kwisa kumumilia na kukabaluka na yitu ebwe ndo azikela mundu etha na mawendi make niwo yu utona kota musesi ata tutona balance mawendi ama itu ata usiitha ithionde tunela tumeta common goal kana tusiaite bandu bamwe yuni kenda wethi ni mwati ya mutalatalo la mwawetete kana goal yenu partner wambea ambe ya mawendi make kando na partner wakele ya mawendi make kando na hindi muyuka mwosa mawendi menu imwe katiba kaku kana katiba kaku na kwandie kana katiba kakwa na hindi tiuka tusobe katiba kakwa hindi nina kuyikalatu yati yayu uzi partnership ndo mwa mutwana partnership mwezi ani ya mwe wa ima mwe na mondo menu so yundo wa iwe kwenu ndo na iwe kwitu sisi ndo kibathukanya tweka ni achi ko utu ketise obye miao jitu na miao la yende ka serikali kwika wata nikenda tu ize goal jitu kila jatu kwatanya bane goal tima wende maitu na ende tu yate yakyo no niki partnership na kibeti chako no wiki na kibeti chako ndo you apart from mutwana you are mwene moto no kuna Viasala ingi mwe ta partners ko isn't it a lot of sole proprietorship isn't it a lot of sole proprietorship isu ni partners ndo yai woka na ke woka na wo kimanza fulani mwenda milioni umwe wa kuambiza Viasala na kibeti chako kiona maondo ala macho na kwani na maondo ala makwa so you ando asuno moke makatungia ne abina bandu bamwe makalika Viasala ni fulani na tusanga ambeza sia nene ti lazima zimbezia nene lakini mwenda na percentage okay no wasi nyene na ngilima na thambatu na kui na ngilima nana twenda milioni umwe so you so bikebinda ya kuana usikia utulate kwata tika ana kwa na percentage ondo mundu wo msembeza siana na yu tutambito thimu no chuma nikela kebetula tuna nene ama ndo makole ko register sole proprietorship na tietwa ne certificate yes twa certificate ni twa mina wana certificate kwa sole proprietorship pula stunike chuma kedhe kenda usela tunatia musesi angite bandu ni tunaminie twa ne certificate twaminie abuka na beondongi wana certificate yuni watu kana wakwata sitwa yako okay hiyo sitwa yako no ukaandika katika Viasala wako lokwenda kana na withi na no dokumenta yayo na no so muno withi musesi wakwa ni wa register biashara yaku kana
kila chondo kwika kiri kiuthe ya tia muno pe ndari ko kawithe ni wete watenda wewe mwene nduko wasatenda wewe mwene weweka na yue ila tasene ndo kwambia kabisa la kainita akakotangwa kana ka cyber ku maundu ma computer mabinda mengine naona amundu aiko register kwa kanzu kwa county council na inewa kalaka balwa kalako ka certificate ya kuona ni aibambe sia nondo no kwa mwaka yubune na register kana yubune sawa yu kuikosa license kwa kanzu na wote license kwa kanzu either we mwene kana ukosa ni sito ya biasala wako kembe ni sole proprietorship nundu we mwene lakini katika partnership nduthi kuosa ni sito ya kuwe mwene na mosie ni sito ya company wene na hiyo no sole proprietorship ila na register ila na sa license kwa kanzu na ingo register isitwa kwa e-citizen kana kwa huduma sindu sini kibathukanyo izi zindu kibathukanyo kuno na register sitwa na ilete kuthi kuosa license kwa kanzu waiwa mina kuosa registration kwa wekie sitwa yako na wamina na andu ala maandikitha cia biasala kwa hiyo nikenda ukonewa ruhusa wa uthukumia bandu ibu ni kwa kanzu kanzu lazima maunenge uthukume na kila kanzu mekwenda kemba ni license lazima imbe hivyo kemba ni license yotheu lazima imbe hivyo kila chonde kikwendeka ni kanzu lazima kimbe kiba kwa hiyo no operate no operate ndene sitwa lakini ndio operate ndena kanzu ndio operate ndena kanzu na ile na register sitwa hii makambe mpeke ndo ngama iba ngati ngabitha kwa koti wa isitwa yu na ngibitha koti wa kanzu kana wili ndwe bila koti we sitwa wamina ila waminia kuiba yana limwe kana ngili umwe nebe utengemea kila uko iko register na kila mekwitia ni kibathu kwa biki ndonga ibe yaku mabuko thimbe biki ndonga ibe ya sitwa yaku pune twathewa itu register partnership yo no itu tukwatani yu andu aye lemo kie bandu bamwe na mena interest the same menda kwambisia biasala wo kindu chambe no sio magemba na sitwa yenu muikembwe muilio na ni usio mugema muzikeni silikali nundu be bandu bakapika mwitheta mwambe na ntamwenda kwema no eta kwenda kwikali na andu ma governor itwe ni kindu kimwe wiri ya ono kukia na ono kukiana ni munengana ndaya na mwenda abasa imwe kindu chambe amba imbo nesitwa manda yisitwa ya biasala weni mukawita hata au kene sitwa na kwa nesitwa nikenda tuka combine kana mukoso masitwa men ondu kana okela muenda muigana muita biasala wenu kiune kitikelie muoka nesitwa yenu kindu cha keli au process ilengi lazima bembe na address you na PO na physical address hiyo ka PO box jini wakwata PO box na wakwata physical address ututabia muka mwenda kwikia biasala wenu ba plot ni plot ba nilelo wiba na ni town yiba na ni county yiba sindu zionde lazima zimba tibo kwa no lakini no wise kuyana ndwe limited kembe wasi biasala wako ukathukumia masaku ukaenda kuisa kuthanda ukaima kuweni ukaikitui ukai Nairobi we mwitikilie kubingwa branches kondo kwingi lakini the main office ya maisi waite mbu ya masaku thukumia abo lakini no wise the main office tuende pani mwenda ibande cyane muyali copy ya ibande cyane muyali pano mpaka mose kayara pin ya biashara wenu ondo yuwe ya kwiki bathukanyo na ya kwiki bathukanyo nitumika yemwe na mpaka bembe chau ni muyali le sito mwandikithie na mwabingwa box yo kila kingine lazima mwimbe mwandikithie ni chau mukatumike ka biashara ni wenu yo ila tukwasetwa ile toitha tuna copy ya kibande yo itwe biaba Kenenga kana no la to present kwake ula responsible kembe wadhiba katika huduma center peba lotia kembe tunathi katika huduma center kembe mwetumia katika kila tunaisiita wa e-citizen uya wa attach ba ndu attach ya na kembe ndu si pala register kembe ni kwa cyber kana pala wemba we oso mundu wesi wethi anu ku attach ya sindu isu ndu ni lazima simbe sibo kila kingi lazima muandikithie activities mukeka hata biasala wenu mukatesa chau na biasala wenu ne chau memba mtu aisi bu nikenda uthia ni mwisikie ni serikali mukatesa sindu mbitikilie na mundu asu no meso bindu kwa baadaye no mwense kuongelela services ingi ino mweza kuongelela services ingi lakini mbitikilie kwa utu underline mbitikilie underline services underline sindu ila mbitikilie kila kingi lazima uwete
ibinda ila mwimba mwi partner ti lazima muka partner kwa for lifetime. Kwa hiyo ni munenga naye twenda partner kwa miaka 5. Ni munenga naye na mueta miaka 5 athala ndo mukwenda kwika mwenda continue na mu continue. Kwa hiyo the open contract go say okay mwamina miaka athala no mwende kana mwekelebu niguo kwa hiyo lazima wale sieni ibinda yana ata ila tuimbra tukwatiane bandu bamwe. Mwamina kueleza kiu lazima uelezie duties ya kila mundu. Okay. Uwakeka hata no wakeka hata katika kiu sio kila mama kama dakitana sikula wakeka no toba zilizo wa local arrangements lakini ziti professional kembe wa muinta wangie wa yu twabingwa Viasala witu na woka we specialize na kindu fulani kwa unwe widilia na kiu na kiongea specialize na kindu fulani na kiyo widilia na kiu kindu kila kingine lazima mukaandikithia no lazima mukaandikithia mukesa kuemanwa pakesa mbwa thina muka solve dispute cienu ata peke no kingi sindu ni mbingi muno bwana mwema ila tutona kwa cia partnership ikawa procedures ya kuweza kuatia makwani lazima simbe sio bobo procedures za kuatia makwani lazima simbe sio bobo tuache tukeka ona na tugesemba tutebo indi yu biashara zitu yani waandike the next of kin wake na kwa ina the next of kin wakwa ngembwa ndebo andu makwa makwata chao na maile sia yusi ndo sia mthembozi na ndi mweka mthembozi mwili at least nao mwende nesa ayu to register wataela nge yutu kwa e-citizen voto kwa katoke end details sio onde imwemba sindu hizo onde mwalika katika e-citizen mwalika katika e-citizen wenewa ila form tumetieta wa BN2 ulike wa mwafidi details yene ba muimone wa for process ile ngeta wa una wa formula next wa BN3 imwetekele kumwita details of fulani ibandisi yenu email yenu mwele na memorandum yenu mwikia ba mwamina ikia ba muinewa na mwelaita wende certificate na you mean na no hii partnership no anything ngosa balo akanzo peke yake nangalia register kwa serikali kana kwa e-citizen yuko une kwebitha yu ando imebitha ame wali mambize Viasala meyoka na mundu akathia akekondwa akaoso ngabalwa wakanzo weka lakini kiuti kitikili yuno ndo mwandike sito yani ba so and so some investments na kuyezo to rumeta example ni sam na Esther maana hizo yumeambia masito mo so no so mkoza balwa wakanzo ne sito ya Viasala wewe na kiuki mune ngakuyana nesa na kuithia mukatho kuma mutena wasiwasi ona kwekwata kanzo yo kamwe yateo mukaiba tax nesa na withia ndi mawendmen na mande nesa na ino ndo to register Viasala ndo awandikithia you know na kila kikwendeka you ndo tukwambia ku operate ndo tukwambia ku twaisia tumanya twaleto customer maitu twaleto kalane na mwata nikanese Viasala witu ne waila ende watu tekile chimo chukite tukanene mondo asine movya muno ni maundu mabata muno ndo ibu kwa customer au ne wa Viasala wabalokile ila ngo metikile nguka na ne twende anaona na nyate so methia mutiaise witu ukekala nyacha na customers yako ndo pesa wiko pembesa na go Viasala ukile la na so balokila na asante kwa kweli musisi bae sede mwana biashara ongeo taoneka ni movya muno mondo musisi ndo sese kilungu kicha uyane uya va mutongo TV Ngwatanio ya Mukamba nyene ta Steven Mwema ntwane na nesia maundu ma kuandikithia partnership kwa Viasala wa kukwatania chumo chukite kwa ndani kwa mwei nituna nia undu tutwana kwikala na customer maitu nikene ndo yesethia Viasala witu ni wende na kwena kwa uyu tiwanesa ni kwenda usese mwelu wa ilungula siate